Bye-bye, Auntie. Asi ba, Auntie Ann? Bye, Auntie Ann. Oh, Bye-bye. In Paris. Sky lagi Sky siya. lagi ang Bye, ngalan. Sky! Ako yan ang taho. I see Jovey. Sabot naman. Ay, sorry, ako kasabot ba? And the pig Wi-Fi comes. Oh, pink one for girls. Good. Morning. Morning, yeah. Woke up like this, oh? Just boy. Morning, te. Morning! Morning, alas 10? Ha? Huwag po bumakot. Pamahaw, alas 10. Pamahaw, special. Let's go through. Mommy, say home. It's so hot. Mommy, blow. Sorry, Mommy. Ay, half pala Guys, on the breakfast namin. French toast, bacon, got Milo. Hindi siya may naman natin. Hindi. Tamili ko na eh. Tamili isa lang, tamili. Ito piyang. Sa plano, maho? Nalala ko. Ang bacon ba? Panaluto. Put it there. Yummy? And I'll give you Did you have a good sleep na? Yeah. Did you have a good sleep? Did you dream about Jordy last night? Get a small plate na ako. Okay, no. I want for Lala. Let's eat. This one for Lala na ako. Mommy, eating one. Yeah, Mama will eat now. One for you, one for Ian, one for Lala. Ti, duha man niya ako. Ti, di na ako ni kaya out doon. Ha? Ow. It's a mama fart. What is it na? Bread, it's mama fart. Ah, it will make you fart. Bless you. Bless you. The bread will make you fart. Patay. Mommy, Yeah. everyone is making bigger than fart. Ah, make me big and fart. No. Make you big. Fart. Fart. Okay. You big. No, Mommy, it's for me. Look up. Kasi Pia eating too. Ano? Tulog pa lalate? Tulog pati yan eh. Ang baby girl natin ay nakaligo na. Oh, very smelling good na ang baby. Tinan niyo ang kanyang damit, guys. Oh, nanghiram. Nanghiram siya. Your dress, nakbi? Ang t-shirt ni Ate Sam, gidress ni Paris. Baste. Naubos na yung dala namin. Yan, kumakain siya, guys. Alala, tanawa natin. Kabalo na siya nung pag-asa iyang ko, ano? Oo, kabalo na siya. Yung chocolate bunny nga. Mga tiil lang yung nabili. What happened this? Of course, sweetheart. I did it. You did it. You did it. Oh, kakaligo lang pala namin, guys. Tingnan niyo, oh. Fresh tayo. Kaligo na tayo, guys. Sabay kami ni Paris na ligo. Ayan. Tapos, ang ating Ate Wallen ay nagluluto ng ano, ng lunch. Ano siya? Ano ito? Adobo, te? Ano ito, te? Itong manok? Murag, lechon paksiw nga. Manok, lechon paksiw. And then, tingnan niya, guys. Oh, yes. Yes, anak. Yan, guys. Oh, pilit. Magbiko mi. Kasi birthday. Dinamo tanan. Gata pa more. Sip. Yan. Ito talaga ang chef, guys. Yay! No, kahit ano, naluluto niya. Tapos ito. Maghimo kagpuan pati? Oh, kuhaan ka ng taho. Taho. Gagawa pa siya ng taho. Gagmay. Ito tawag kayo sago.
Sago. Yan. Ito itong baby girl. Oh, what is it, anak? Did you call me? Huh? Huh? I can see, Mama. You can see? Oh, okay. I'll move it. Sorry. I can see now. You can see now? That's alright. Mama will move this one so you can see, okay? Because I love you. Open this for me. Open this. Already open. Open naman na. Hala. What is this made of? Soy milk. Oh, milk na tanan? Soy milk and gelatin powder. Mora. So, i-chilled lang. Hindi ka taod. Pwede na. Kaunon. Ang sago, saan man to siya? Kung ano na? Lutoon lang. Ang kanidang sugar, murag imong latik bitaw. Ano Dayo. na de? Tika-tika po. Mura na din siya taho. Char-char. Basta lang good nga makakauntag sa Pilipinas. Ano na? Lagi. Wala usukad. Ha? Wala nang taho sa kadere. Diri, nato may kuan tong Cranbourne East. Pero wala ko nagkuan order kay nagkaon man ko og kuan ginataang bilo-bilo na murag over na kayo ba? Puro na tamis. Say pa lagi may paganina na ako. Gabi na ako gibuhat. pero saan mo bugla naman na? Nabog na naman. Kaya na bugla. Asan? Kani gyud duhaten dag ko og gagmay. Ang ganahan ako dahil ang gagmay man. Moro na lang akong gagmay. Tingnan niyo guys, oh. Hala, sarap guys. Biko with pagod. May latik. Hello. Be? Kami anang bitok ani. Magsilbi si Ananda kay lukad-lukad mo siya. Hindi lamig guys, oh. Sana everyday na ako latiwawa. Sa mga 2 hours man siya, oy. 2 hours away. Hi guys, time check tayo. It's now, sa oras day. 3-4 o'clock. Mga 4 o'clock na guys. We're ready to go home now. Ayan ang ating mga visitors, mga buweseta. Let's eat! Adobo. Adobo! Ayan, it really hurts. Na-hurt din siya kay palayas na. Sabati. Miss na po kayo. Ay guys, kain tayo ng rice. Tapos, before kami alis, Taho. taho is life. The chilled taho. Ayan. Pwede na siya mag-konti. Pwede ko magbit-bit aniti. Na, kay sudlanan nila. Mag-BH. Yes. Bring home? Bring Iba house. na ako kay plastic konti. Naa. Dasago. Ulo wala ni mag-apil ang dako, ti? Itong dago. Wala na ako, naluto Sa ka. sunod din, sunod po sa ilahan ko. Adto lagi ta. 21 daw. Ha? Birthday ni Pavel. Karong 21? Birthday ni Paris humana, pero sa 21st na mo kuan celebrate. Na, makadrive ako, anak. Basin mga anak na ka. Bakit mga anak ko? Drabam. Asa man mo dapit, day? Mount Waverly me. Waverly. Mount Beverly ka dayo. Sa dool sa Beverly daw ka, day. Beverly. Kalayo ba? Dool sa Kalayo ba, Amerika, Madi Charleston Island? Shopping Center ba? Saan? Charleston Shopping Center. Okay. 7 minutes away from there. Anak! Ako bito anak ti kay murag nag ugot-ugot na pud ni ti kay palakaw na pud ko niya. Tires ti ko. Hello. Come na. It's that scary. Come on now. Alin na. But you can't. Alin. You just scare him. Mommy. Doon nanay ka. Basta nanay kuan. You want some water? Do you want bread? Mama give you bread? Huh? Paris, is this your food? Dara, eat na, Kumana ni, sayang. How about taho? Di siya rin Akong gitry yung pagkaon. Ako na ka. The tita will eat it. Come on here. Sit down dire, bakit na din mong tita kasi gulang na siya. Dili siya. Alin na? Na, si Jordi pa kauno na. Alis na kami guys. Say bye-bye. Bye! See you sa ano ha?
See ya. See you soon. See ya. Good luck with the baby. Oh, thank See you. na lang sa Ikaw Facebook. din. See you na lang sa Facebook. Okay. See you when the baby comes out. Bye-bye, Dai. Oh, good to see you, ha? Dai. Nakakuha pa siya sa kadlaan. Kuy, di ay, na-mitbit ka, ha? Ano mo rin ibit-bit eh. Kanang murag. Ano na? Ay, show mami. Wait lang. Na. Hala. Imong gipangayo na, imo ra Ay, nang wala na gikuha. nagduwa na. Labay naman ganyan ako sa op shop. Ayun na, let's go. Ay, come on. Bye-bye, Auntie. Asi, bye, Auntie Ann. Bye, Auntie Ann. Oh. Bye-bye. In Paris? Sky, lagi Sky, siya. lagi ang Bye, ngalan. Sky. Ako yan, anong taho? Ayun. Hala, apil ako ni ti? Di, kang Ana. Kang Ana. Oo, Anak, oo. pagkuha dito di mo, anak. Magluto pa ko ganang sago karon. Ate. Bye, you. Bye, Ante. Bye-bye. Bye, Sam! Samsa! Ow, ow. Say bye, Ate Jovey. Uy. Bye, you. Give Ate Sam kado na ako. We're going. Mommy. Bye-bye. Uy, Mommy. Hey, Mommy. Kiss Ate Jovey kay bye-bye. See you later. Bye, you. Kiss Yeah. Paris, anak. Kay bye-bye. Kiss Ate. Bye, kiss Ate Sam. Where you going na? Oh my God. See you later. Thank you for That's thank you for having us, ha? Balik dai. That's your ring. You wear it. You wear it. You ring like that. Aww. Will you marry me? Maybe put in your finger, babe. The other one. Oh, wow. Come on. Come on. Put this one. Bye-bye, nak. Bye-bye, Jordy, nak. Tanawa si Pandato. Kulo mo ano siya, eh. Kulo mo. Ay, po niya. mga sulod. Tay. Asa ka nag-park ka na? Lol. Tanawa na ako Di ka YouTube di ka kasabaan niya. Di ka kasabaan niya nga sa kuan? Dili, kay ako mo. Uwi na kami. Te, thank you for everything. Bye-bye. Sa 21st, ha? Yeah. Mga kuan ba mo, ha? We'll see you in Melbourne soon. Time check, 7 o'clock na, guys. And we just literally parked outside the house. Ayan, oh. Kakalabas ko lang. We'll take our baby out. Ayan, it's been raining all day today, guys. Oh, super wet. Come on. Oh my God, take off your shoes, nak. Please. Oh, you can go walk. No. Oh, you took your shoes off. Why did you take it off? That's okay. I will be fine. You will be fine. Awa, nagtiniil. Okay. You will be fine, Dai, ha? Palagi na siya nagsasabi, guys, I wanna see rubble on the double. Come on! Okay, Paris, dugay-dugay. Ay na, Bi. Mama will carry you, Bi. Jimmy study? And the daddy is for double. Rubble on the double. Where is he? Ooh. Go. You know how to open? Where is he? In the bedroom. Maybe he's sleeping. Hala. Go wake him up.
want to do? I see Jovey. Where? From in the house in Jovey. I eat I have chip for you. Jordy. That's Jordy lagi. Did you play with your friends? Yes, Jovey. The cat, Jordy. Do you like Jordy? Yes, Jovey should play. This is baby on my finger. You buy here? Yes, and have my chocolate bunnies. Do you have chocolate bunnies? Yes, I did. Is she talking shit about the cat biting her? Uh-huh. Is she talking shit about the cat biting her? Yeah. Biting her? Just now. What I'm saying, she's talking shit. Time check tayo. It's now 10 o'clock ng gabi. Kaya madilim na. We turned this light off. Ito lang yung iniwan namin, guys. Yung dito sa gilid. Because we're going to bed very soon. Maraming salamat sa inyong lahat, guys, for watching our video today. Ang ating baby girl ay nandun pa, oh. Anak! Shh! Anak! Wave sa... And we'll just do a quick shout out, guys, before natin end ang vlog natin. Shout out to Irene Aviles, Jancy Pinay, Australia, Viewly S, Chinita Bisaya, Elenita Ampo, Consolacion Sagbigsal, Ronsky Lee, Christopher Kalimbas, G. Alcera, Lavela Raduk, Vicky Inot, Gail, Ivy Paklib, Jing De Ases, Elizabeth Tolentino, Maricar Castaneda, Lolita Fabiliar, Elsa Mapago, Olivia Belza Morales, Belindy Jesus, Belen Herterich, Mami Rose Sabalye, Sabeth Donaire, Hannah Sarumines, Sally Samaniano, and Constancia Alcantara. That's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. And also make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. Ang ating Daddy Mike, guys, ay nag-spray pa sa labas kasi merong fly na merong langaw na nakapasok dito sa bahay. Kaya ayun. We hope to see you all, guys, in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, Paris, don't forget to be good, and if you can't, Come away. do you wanna come here, close? And we play. Come on, quick. Come. Don't forget to be good, and if you can't, Come away, come away, come away. Pass. bye. Bye. Bye-bye, Daddy. Uh, Oh, bye-bye. Come here.